Kubor nakaslem jong unongsan hima. Uba amazing kurba ubalong way ni kinongkren ba shirkay bat ba syampang hagi rensan nyalap election jong ke UDP has soyong habaya kren bat kilat patay kubor hadin ke jingyo yaki vote a state central library ulaong hadin balapan benaya ke result ba uba pup ulayo ya ke jingjam kalong ke jing sngokemen amtang shimet henry ke jing sngokemen ya baro ki ba ke soyong constituency ulaong ru banaladi hi shimet Klem ka jingdon rangkat jong ublay. Kani ka election ha soyong ban pensngoto yaki breo. Kamlong ka bala ban le. Namar ban yale persya yaki NPP. Bat ki bor jong ka pisa. Kalong ka ba Henry day ka jingelam bat ka bor jong ublay. Baula ay ban pensyay. Bat pensngoto yaki ba jong ka soyong. Basayo yaki jingjom. Hagani ka sngi la benrap uba amazing. Hagani ka sngi habakran halor ka jingsya arem jong ba samlin malnyang. Nakalyang uba amazing ulaong. Bahagi tu kipor kiba udang ya don lang bat ula bat ya kam ke muskretri jong ka tain rangsken bat habala trainer do na mensemru kam don ka jing mentoy bat ula ongru kalong ka bas ngosi ban yoi baki breu ki syaken het habaki wan panjing erap no ba samlin bat uba amazing ula ong baka daba ka ba penlong yu ban mi no na ka NPP kadai namar ba uba samlin ulet penyaso bat ke NPP. Shusho hagani ka snila sakhi baki breo, kibalong kinong kersan jong ka UDP, kilay ay kublay ba amazing kurba, kum kadak ka jing sngongo iki jing yalap jong hagi rensan election kat hadu baka da penlong yu ba sensyar ban yo ya ka jing jam. Pidi way unong pun. Kung naman ta pisnga pi jukmin nanti pi jukmen ba hakor badang yakun. Pi jukmen siya bancop. Hak badang kong hawan ngiladon jukmen ba hakor badang don mahe. Hadin katun dalam kelas mahe tok awan kejing keluar jengmut kemudian tayang ngau. Ya baru pai ba sayong bekerja ni UDP. Kadon kita kejing mensim nomor bakal ke UDP kubang itip bakal punya so kumta kumta kadon kejing pertama ka kumta. Ini nak kali kejongi hasin mengilami biar sisin man sayu kertong jong yo bapa pop. Isung tu bangin pencai halo konong rim. Bala ku dukum no ude ubriu ubakran nak ke assembly, de ubriu uba la banyak mic ya ke ba. Kiwi ki primary kikren hapo assembly ujong ngiro ude ban kren naman ngilajit kumang laong do start na kiba start tam hapo ini hapo sayong konsensi baru kini kennedy bayang ude ba apa bala kam start tam kubakan hajar but yo ketong du tim tan ya kan ka jing pensisya ngapat yo jing kain hamo hakar kom ke bapaka te pala ban jing kain namar bangi ngindon jadwal ngakamlek kumu kaum agent japo ting siyo jing te ba syutam kumta te ngipat yo ka jibak ba besar jing ya ban pai ni lomba yang pedang ba amazing tu. Hakadel kapren kane ka jing pai ni ngilalu. Bana kalian juga parti MPP ko ang baybao usay ubriu de bos kawang ti. Ko mga panchayat teng video bapiwan sati sapo. Law sila mapo pensiun batang na. Te kamdei ka mga kawang ti. La persyang ban kren ya kanong rem hagi gipor. Tang ba nakaliang jo ka NPP itu ki NPP ngilakmi lenti bakin kren no dibat ki kerdan ke bahe ni ke sarkar ke bamenta bakin kren na banta ke bakin le ba ini bakiwan sayong ke babun ke de jigen to abaki kitang ni ha ban kren ni kamlong try mengi po sayong bani kitu ki basuan ke mangala de penca bil de kren ba person ke bali yalap election ba person ulem kilim ba kertong na bil de kren me to pataykan dia balik pikiran cepat tu ke. Namar bang lagi nga habang matay ngam ko bela de bang de nong itu lupa. Ini nga suday tang nong pet parman. Kada nga patay pai bang kinu ki konsumsi ke bawlay uba person na la apa maulay ki kum to la kran ki ki ba de patay lim nang ta lalai sa chapo konsumsi po mapero kuro kum to lim nang ta ngila de sya ya kane nga ngam de to nong itu lupa aku mako ba person manong de nong itu lupa nga ngadi tang nong pet parman nga batay ke generation ban kabansawan nang bagi pai ba kin rung ke jingmut jing berkan nak kata kadau kene ka kencing ke bangang keren ke besuk bahas ki pai ba kapra bisa kumno berperlok barim supiun kajing lim no jong ba samlin nyahi naman hay tu kon ngabat kum sekretari jong ka area rangsken bro kowe ke area idon hadu khasan beli gidong tengah ngade kum sekretari ngisung tu wow wat yang ubanga ngatrai met ban mesti mai tu ipor banyarap ikibarit ada dai banyo skim tin ngarap ban kit hakamet ban penpoi hadu ayem dai banyo iki skim ram ngarap ban penpoi syaki hadu syapo jika bikin sim kremna sim pisawat setekaru kapan sai wat apalaro kani kadi ka mangangat trai sir heb dai bangai mark mat bun sin kajing syakan hiet kinong lek panjing rap ki jing syakan hiet kini kibarit kiba lek ho ba samlen kapening kau nga bat hadin lei andela depan join ke NPP kadang pensat susu bat kada katong ka ba nga sami no naka no ba samlen man ai jing kersan kadai
baik bau lek ban punya sok sekian Mantap lagi. Beringat untuk forum bola job. Ada ram. PP la job di peng ya sarkar. Pi dan am kejing. Pisan Jerman katanya pina ini sarkar na. yang pada kata ro ngi bataj namar ba yisu tu chai UDP udon artli ki cabinet minister ba pol ban makrmen kini ru kila de sutu chai ngila de bekren ru da bidon hak sarkar ru mpe tapi weng nu rum pe tang ba kawai ide ban yang be kanong rim jong gajaj bendiu ka banga kumunong ela belakson kumungla ong ba ngamdiu presiden ngamdiu sekretari ngadi tang nong kersan barit tang ba ngakwa ban kerpa namar manga ngayang ngade ya kanong rim jong gajaj bendiu ka ba khmat nang ba ka generation jong kari kasi jong nang ni sakmat kan kentai ya NPP namar klei hakini kisan senam abaya la NPP ibu nak kendrom kelam de ta kan si jong list ki de berkoi ki jela ki man kini Sip kabu badai tang mangau ba pencop ya election. Ndai nga ba gaji sunga ka dei yo play bene barba kajing don jong play. U pen sngo ya kan kentin ka banga nga keren kan busu ha kajing mut jing perkat jong pai ba. Bane ya ka ai ka badai na kata kada bayo lese ba kane gajing penca ke jonga. Kala baya ka pisa jong NPT ka bagi wan man ter po soyong kin siem ka baya ka but ki asa ka bom. Ina kata kada ngi soyo bantam adu kan ni. PP sana. Bila kerana tu kuat balik ni kayak itu. Tong berkilim wah. Ya, kupas sebelah kerja dan kia melek bede ni kiwe-kiwe konsensi. Sebab dia jong iru. Bede jong kiwe-kiwe ki parti. Dia kila oi nga kita ki bawa naik play nga dia ke ngalap election jong ki ba ngila man peli mi UNPP. Dia wan suwe ruang dia ke ngalap election jong ki ba ngila man peli mi UNPP. Kata ka banga nga keren nga susu ba belum malah kelas ukit ki bar konsensi ru. Ban wan ya ke NPP nang ba. Ling ba ke jing i jong ki ru. Siam ba kata ka bisa ka bather ke NPP hakini benai ki baladep ki gini kiwe-kiwe konsensi kam siam na terikam ba penjob tak ni ki ba job bensa tang argut na po is kasihin nang ta saungut na po jantia argut na po riboy ka penjob kundiak ba isu tu sane kadi ka thong jong jing job jong pai ba kasi Sementara berikut lagi jikar jong awat pi. Pin dah putang pan kene kam kasop jong pi ban yalap ne melap election ne pin sangya ne pin chot ne pula. na kali ka jong ya kane ya haman ju ba chai namar ba ngin hapai tu ka namar ka election MDC ban MLA ke pe ya MLA gila bantu kita ki skim makran gila ibu jai skim ki matang klang kita ki ngap kita ki jut makran kita itu batai sal kene ke MDC kene ban pek kerpang ka bade do ke siap tengin dong bakal ibat tu keno ke parti ka babiang la dadi ke UDP ka babiang ngin ni biang sakman ada suku bagi ini ki parti kini kisan senam ki bagile kim biang tengin perkatlang upai ba keno ka bang hijai ban le la dadi bangan mi biang bandala election ngan yalap ada ndai syuro to ngan sulkusan no lapo kasi dia. Belah sibun.